Ndegeno ya borithi ikiumba kaunti ya Laikipia iroba na kihonia kiria aikari metereire kwa ihinda iraya kuninirwo menyamari aria makoretwo magitungio ni aici a mahiu aria kwa ihinda aria mieri 3 moragite makiria mando 10. Firigiceni no iguikio rito wayo ng'undu-ini ya Laikipia Nature and Conservancy kuria nikuo ihithiro ria mahiu maria megwatirwo kia hinya. Munini wa Inspector General wa borithi Edward Bogwa akirira aikari rita riri no nginya thayo cokio. Hii maneno ya Baringo na upande hii nimeconfirm na nimesema hiyo meeting ipangwe haraka kati ya County Security Committee ya Laikipia na Security Committee ya Baringo. Wakarie chini, waangalie, waone, kwa sababu mnasema hapa kwenu ni kuondolewa tu. Hakuna nyinyi kitu mnapata kutoka upande ile ingine. Matura matano kuria uici wa mahiu kirireirie nikuo makiria ma maabitha a borithi 200 makoigwo. Mihang'ono ikihurwo njeki ni maabitha angi a muhohio aria meno menyo makiria. Nije mwenyewe nijione, atikiniambia hii imefanyikia Kamwenja, najua Kamwenja ni wapi. Na bado iko tabu kwa sababu gari tumesukuma tukienda huko. So we need to improve the roads. Aikari aria maramukiriria ndumiriri ino ni maracokerie thirikari ngatho ni kuigua kiriro kiao na mena mwihoko rita riri ni gukwagirira. Tondũ ni ahatiririe muno na ithuĩ tutiri akenu na tukite hatu ni ukite na ni twi ni ugutiga wa solve issues iria cie guku. Nona gukiri uguo mihang'o ino ni gutungwo ni moritu maingĩ ta kwaga barabara njega kuria ngari cia borithi iritwikanagiria. Handũ-inĩ ha metha ya mohoro ya Kameme TV, njĩtagwo Mwangi wa Wambui.